Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawukuthi usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma-ke ukuthi-ke uyaqala ungena kulona-ke, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase, ungaphumi wacindezelanga-ke ibhathini. Usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke lemnyama-ke leli, kwanza ukwazi ukuthi bese umuntu ukuthi ukwazi ukuthi uyoqhubeka uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke engizobe ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke udaba kuletheke lona-ke namhlanje-ke laphana-ke kushubile-ke laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana phakathi kukaNgizwe Mchunu noMavava. Kuhlukene imibono ezinkundleni zokuxhumana ngokwenzeke kwingoma kazwelonke. UNgizwe Mchunu enkulumeni yakhe ugxeke indaba yebhokisi, uthi lo muntu owavuma nebhokisi ujwayela kabi ukufa, uyihlabe wayihlekisa indaba yebhokisi. Sizokhumbula ukuthi khona umuntu owangena nebhokisi-ke laphana-ke iqembu lengoma elangena nebhokisi-ke kukhona umuntu phakathi, umuntu-ke ophilayo obevalelwe ngaphakathi-ke laphana-ke ngenhloso yokuthatha-ke amaphoyinti-ke laphana-ke engomeni kazwelonke. Bese aqhubeka wathi-ke ngakolunye uhlangothi kuvele enye insizwa ethe uma kuyizikeshi izitori liyasetshenziswa ibhokisi, kungani kube wrong uma selifakwa kwingoma kazwelonke? Kubuza enye-ke insizwa laphana eyenze ividiyo iphendula inkulumo kaNgizwe uthi-ke kwiyitori nakwiy'keshi liyasetshenziswa ibhokisi, pho mase kwingoma kazwelonke kungani kuba ney'nkulumo? UMavava-ke ube sephendula-ke ephawula ngelithi uNgizwe uhlanganaphi ngokwenzeka kwingoma kazwelonke ngoba akakaze ethi abantu abaye khona. Ikhomenti kaMavava Sikhakhane ithi uhlanganaphi uNgizwe nengoma ngoba angikhumbuli ememezela ukuthi abantu abaye kobuka ingoma, kodwa ukwazi ukumemezela into engamdingi uyaphapha lo xamu. Ikhomenti kaMavava Sikhakhane-ke la. Mina ngicela kuwe nje ukuthi-ke ubhale-ke ukuthi wena ubona kanjani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu. Bhala ama-comment section kusenze kulungile nje ungixhase, ungaphumi wacindezelanga-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke lekwenza ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona ikhasi-ke leli kusukela-ke manje.